O le aoauli ananafi na whaasilasila i le Palemia Christopher Luxon, le aso o le pālota tele a Niu Sila, o le aso fitu o Nōvema na whaasilasila i Luxon, o le aso le o le whainga pālota tele a le atunu'u, o lo o tatala i le National le avanoa, e toe ngā lulue whaatasia i ma le Act, whaapele New Zealand First, pei o na saunoa Luxon, o le aso mua o ke topa e whaataapea i le palemene, ma whaamuta i le paia inga lona 5 o le aso wha o ke topa e aloa i aile poloa inga maili kua na silio Niu Sila Dame Cindy Kiro, o le aso valu o ke topa i le aoauli, e whaangatai le whaaulunga o suitau wā mai pāti ese o pālota mua e amatau na tatala i le aso luas fuluono o ke topa, ai ia o atu i le aso tolu o te sema, ua toi whaafo i le poloa inga ale kua na sili, e aloa i ai suitau wā ua manu malo i le whainga pālota, o kalai estete i le nofuanga na whaia i le whanotanga mua le National, na whaia i le saunoanga ale Palemia i le aso ananafi.